Assalamu alaikum tug'anlar. Bugun 27 avgust. Bunday Gilteygen cho'ng sport kompleksida Nyu-York shahrida Spartakiya bo'ladi. Spartakiya büyük Amerikadagi büyük shtatlardan qirg'iz burtug'anlar kelishgan. Ол жақта har bir shtatning o'zining formalari bilan sari, ko'k, jashaylar qanday. Hoş geldinizler Spartakiya. O jaqdagi ishlar ayvay ko'p, ichkarikisini top bo'ladi. Mangrala ichkarigi kompleksning ichi. Shu yerda burtug'anlar ayvay bo'lgan. Metrinde. Mınal жақта ата бабамыздан қалған салт ойындарының бiri ордо чапмай ойыны болады. Ол жақта көрдіңдер. Ол жақта екінші круг чап атышып тұр. Ол жақта бұлар мінекей шундай қылып ойындарды ойнашып жатады. Мына жақта Нью-Йорктың командалары, Нью-Йорктың командасы отырады бұл. Bizde Nyu-York'un atından oyunu atkan jigitler. Oradan kıtırata atkan jigitler. Naki? Birge oynayısın var mı? Aa, maalesef. İlgili kandı. Şunday. Hazır men sizlerge Amerika'da şoronun bağısı kança ekanын көрgözeyim mi? Şoronun bağısı. Şoro değil. Annas karama жақта гаренялар бар екен. Құрт бар екен. Пал бар екен. Ол жақта мындай сташкалар бар екен. Ол жақта дағы не бар екен? Ашлямфу дейді. Номер 1. Қырғыздың парламентімен телефонның сырттары бар екен. Айфондық. Logolar var ki, parlamentmen göynekler var ki Mayıs'ta. Şunda öyle. Bir günde berese bir egemendi Kırgızistan'da tartına jasmen. Envey'de yakşıydı. Atomi eken. Atomi. Mocakta. New York Cage deydi. Kalbaklar satılıp durur bekten. Kalbaklar, futbolkalar. Bu жақта пирожный, орома, манты, қайырымдылық ярмаркасы дейді. Қайырымдылық ярмаркасы болады. Шындай екен, бұл жақта боз үй тігіп қойышқан. Боз үйінің ішінде емне бар екен? Шыны кіріп көрелікші. Кіріп көрелікші, бақтан не бар екен? Бисмиллахиррахманиррахим. Мындай саулек стол жасап қойыштырды боз үйді қаралашы. Соны аяқта деген шырдақтарды қарала. Сонда мұн қарала. Илгери біз тоға шықта шынай құрчуда мен кішкентай кезімде білем. Мұн қарала. Қырғызстан дейді. Bu turnirden prizler eken, o жақта birinci, ikinci, üçüncü mestalarga jana manda kuboklar berilген. Көріністер бар, екінші места, бірінші места, o жақта üçüncü mestaga futbolgon. Şunday kuboklar бар екен. Ол жақта көрдіңіздер, оның бардығы futbol аянтчасының içinde. Ayvay çok, ayvay көп. Mekendeşlerдің бардығы ушул жақта. Ол жақта мекендештердің бардығы ушул жақта жүрөт, ол жақта. Қарағыла. 4 аянтча бар екен. 4 аянтчанын içinde тең футбол ойыны жүріп жатат. Шундай достор. Bir sıra sırttan қысқаша тартып көргөзүп коеюн. Азыр oyuncular тыныгуу экен, тыныгуу өчүрүп. Mına dostlar, oyun baştalgan attır.
Hazır oyun baştalgan adat. Kırgızstan jana Amerikanın jelegi. O jakta görүүчүлөр jana oyuncular degендей oturat. Gördüңүздөр 4 полятан толо киши Amerikadagi har shtatdan, har bir shtatdan 3000'den aşığın oyuncular jana görүүчүлөр, колдоочулар kelgen. Şunday dostlar. Enemi naraka ötüp tartalbay eкен. Adam көп oyun boladi. Şunday. Kıskaça mınday biraz tartıp görgöz koy. Kimlergedir kızıktır. Amerikada Kırgızlar emne kılıp atat деген сөздөр бар. Şuntip oynap жүрүшөт. O ekinci etajında olsa şahmat oyun bolot, tenis oyun, şunday oyunlar bolot. Mınal jakta voleybol oyunları bolot. Voleybol oyunları bolot. Voleybol oyunları bolot жатат. O jakta bolsa ayal kişilerin voleybol oyunu bolot. Görüyorsunuz, ayal kişiler oynayıp çatılacaklar. Şot kança ekan? 6-10 ekan. Nar jak 10, beri jak 6 deydi. Şunday oyunlar var. Voleybol. Жаңылы Нью-Йорк ойнап çıktı. Şunday dostlar. Voleybol suyucular abdan koygun. Nan alacakta kol güreş bolattı. Kol güreşti göreylendi. Kol güreşti göreylendi. Katar. Давай. Bravo. Hazır macaktan tartayla. Kol güreşti. Ne dedi? Oyun. Kana benim. Gün. Çıktı жақсы көрінмеді. Qol tushmasa chaq ostiga tushib olsa bo'ladi sayaga. Bir, iki, üç. Молодец. Mazarlı. Çalışsam olur mu? Mına ki kol güreş bolattır бұл жақта. Бұл жақта tenis болады. Tenisті кіріп көріп шығайлы. Tenis болаттыр. Tenis болатқан екен. Бұл жағында женский. Tenis болаттыр бұл жақта аял кішілер. Şunday. Бұл жақта деген мұны tenis. Şunday dostlar. Ay молодец. Şol жақта oyundun türleri bolattır. Hayırlı. Gördün mü? Веста görüyor. Sol жетmişmişte. Yok uzasın men malum. Siz balvay bu. Hayırlı kol güreş. Azamatları anan yok öyle çıkış gerek de yiğitler. Şunun için bana erten turnir buyurursa. Erten final turbayı mı? Erten final mı? Turnir işte. 1, 2, 3.
Қарасам, bu яқты тияқ ұрады, тияқты бияқ ұрады, азы қандай мен осы. Ошаны айтып қойды, арчап қойды, делді қолды. Жақсы, шындай достар. Тағы бір қайталап айта кетейін, Нью-Йоркта Олимпиада дейлі. Мынау жақта мен улам эле Олимпиада деп эле адаштырып алып атам. Спартакия. Ар жылы Америка боюнча өтөт окшойт ушундай. Быйыл Нью-Йоркко келген экен, очередь. Ошо Нью-Йорктогулар өткөрүп берип аттыр. Бул жакта оюнчулар. Азыр мен сиздерге дагы бир оюн болуп аткан оюндардын дагы бирисин көргөзөйүн. Баягы Ордо болуп атат, жана эле көргөздүм. Gördüğünüzler, şu hepimiz çok sport kompleksti. Şimdi arayında ayda hiç bu ayakta degen Kırgızistanlık bir tuğandar Spartakya ötkörüp jatatına. Ay malades. Çet. Çıkıp ketdi. Na. Burada dostlar. Ar ştattan gelişken özünün formaları menen ар спорттун түрүнөн таймаш болууда. Мына байкебиздин бир атканын бир көрөлү. Ай, молодец. Ушундай достор. Бул стоянка машинага толду го дейм. Биздин туугандардын машиналарына толду. İkisi çettige orada varıp deyin dedi o. Orada sınıf kalmasa oldu. İkisi çetleştik mesela. Anakke. Azar cagattan. Şunday dostlar. Önce'ye gireli. Olacakta şahmat bolatkan eken. Şahmat bolatkan eken olacakta. Şahmat bolatkan eken. Yaxşı. Yaxşı oyunlar olmadı. Şahmat oyunlar olmadı. Tenis traktamak. Tenis. Lexus'un aldığında şunday Kırgızistan jeleğin koyup aldılar. Şunu aytganlar. Nake dostlar videonun akırında ötkünde bir video tartsam nomeri jokko dep kaldı. Бұл жерде машиналардын бир эле номери болот. Бир эле артына тагып коет, алды без номер жүрөр. Көпчүлүгү бизде мекендештер Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, например, өзүнүн желегин коюп алат, атын жазып алат, же Кыргызстандан, Өзбекстандан номер алдырып коюп алышат да. Ошондой. Акта деле номерлер жок. Ардыгын. Болгону артында номер болот, мындай. Болду. Алдында номери болбойт. Алдына калаган атын жазып, же фамилияны жазып, например, көрдүңөр алдында жок, артында бар. Шунун артын өтүп көрсөк, артында номери бар да. Бардык эле машиналар ушундай. Көрдүңүздөр, бардыгынын аркасында номери бар. Мунун алдында жок экен, алдында аркасында бар болчу. Шунун бардыгы биздин мекендештердин машиналары. Şu buyakta turganдар бардыгы биздин мекендештер азыркы могу жака турнирге Спартакияга келген мекендештердин машиналары. Көп жылдан бери бул жакта жашап жүргөн. Көрдүңөр, могу жана калаган номер жазып алып коюшат да. Алдында бар экен номерлер. Када болсо да болот, кадабай койсо да болот. Бир номер жетиштүү да. Не демекчимин, баарыңарга ийгилик, Алла разы болсун. Тынч болгула, көрүшкөнчө. Алыстан карап отурбастан силер да аракет кылгыла, келгиле Америкага, иштегиле, силер да мынтип болып кеткіле. Ар бір Кыргызстандықтың үйінде жоқ эле дегенде бирден киши Америкада болсо жакшы болот. Мына жакта дагы бир мекендешибиздин машинасы Кыргызстан номеринде экен. Бул Toyota Avalon деген машина, билесиңер.